اجی زانم موجی زانم خوش زان دولت بیش برازانه به کسی که ویژیانی قبول نکه امتکارم ببیجن لی پرسکریکی کی گلک مزنه و یا پرسکریکا آمده تنینینه همو گردونیه همو دنیای ده پرسکریکی کی وهانی هی اللي مخابن در دوره ما الولايات كردها برج لفيدي برزيدتر دقوم خصوصي جيل آمده جو كي تقول جي متروبولا و السيرفراليستيك جي برزيدتين استاندن هگر جبونا مثلا في اوشتريجي به دياربكر جبو دياربكر جبو آمده ملت گنجه ما قلق تدي زهير لميش دبن ام دخوازي يعني گنج دفج في زهيري وفي و اسرار اروینی و هان درجه بردن گنجه مشخور کار کی ده باش بکه ایش کی ده باش بکه فهم که هم جبو خواب خبتن هم جبو ولاد بخبتن دولت جرکی گیلن میش به اما دولت زده جوان گنج منجه مرا زده اوکنا کن گیلن میش نابن دولت کوچام yani baya زده بو نبرم yani ویاج ortaya را کنه پرتشکی باش بو مگوام پاکجی دست بکن همش پاکجی دست به محلا خو کر دست بر کولانا خو کر هنا مدن مگناوت وی مگدا برمدا پیشا صد چیز میشکرن و گوتنی وانو پراتیک وان هفدو ناگره برنامه دنگ جواگه دن باش تماشاوان هجام ایرو ام بمجارک کو وک برینه کی دناو جواگه ده خویا دکه لپیشپریونه مجارا تریاکه و بندواریا تریاکه اما ایرود و برنامه خدا به سازین کو لسر و مجاره خباتان و تگوشین درمشاندن را باخفن میکروفون خود درجی گل بکن فکر و رمان وان بستینن و هر وها اما بپرسن بکا رولا مالبات رولا سازین سویل رولا کسین کو ده تاثیرا بندواریا ماده ده چیه بپرسن و بینن پیشپریوه باشه دست بکن بله تماشاوان هجا آنها جی ام ل کومله سسی نه جی کومله سسی حواله رجب اوروش کو او جی دخباتن شیار بده جی دیگر الجمعه اون بخیر هاتن ناف خیران دا سپاس و دمکی و هدامه صاحبن نمیش سپاس دکن هون دکارن گشتی خباتن چوا دمشینه شیار به ام پیشی بحثاوی بکن دو رجی ام براستی دمکی درنج خباتی که هات کرن لی بله اول دو ساله موی خباتی شخورا کره اشکی بره وکیشمندی که خباتی که ممشاند ام چاوی بخنوا روجوا گلدا روجوا سازیاندا روجوا باجردا پشتی بی سالی خبات بله خنده کیمبون لی به حمله رابم خبات هندکی زیادتر تبلیغ نواجبا کی بو خبات کی کوره و درجه نه روزانه این نه ماهانه لی دو ساله خبات دمکی تر درش ام بیجن بردوام کرد بردوام جی بکه هون وک سازیک سیویل بناو شیار به دو ساله خباتان دمشینن و به شیارا رابن بگشتی ام دما ببیجن شیار به اف پلتفرما شیار به چه کاری دکل همبر چه تکوشینا چه ده براستی وقتی ام هاتم باهف بشیار به سیوانه که و سیوانا ام بیجن رفی وی باجره دا و سازی و شخصیت و پارتی و جواب ناسی دیو هاتم باهف و گفتم مسئله که بی باجره هیه و مسئله جی پرنای آفاندن او مسئله جی یکمین و ام بیجن تریاق کشی بو تریاق بو دیمین جی فروش بو هر کسی demek ki درج زانیا و تریاق بلای پیشروجیه بلای وی گلیه بلای وی باجریه herkese tiştek zanya lek buha xeber da vaqti şiyar be eviş xora kira rojev brastici hidu nav gel da o zil da kulilk vekir o naxşeki avakir jiboy viji geleke او جهمل هي گرتی ام بروج دنسری اوی مثلا خوا و
درێژ بکەن و چارەسەر بکەن سەر چارەسەری بفکرن بڕاستی jî niha berê me daxuyanî didan liha îro nava gel da civîn tên dayîn û em bêjin çapemenî hêzda serê sazî dîwin xwanîn ziman êdî malbat û şexsiyet bêjin ya derdekî kulekî me nê wihaya em çaran vî meseleyê çareser bikin bir rojava vî bajêrê evî gele em bêjin. Her wiha divê kesên em bibêjin di tora bendewariya madeyê de ne madeyên hişbir bikartînin de divê bi çavekî sûçdariyê jî em li wan nenêrin dirêya çareseriyê dest barim. Tiştek ku hem mêze bikin ev barekî pir barekî giran e. Bi rastî jî em bikarin bangavaziyekî bikin yek jî ev hem malbatan re hem gel re wextê şexsiyetekî kete vî karê da bi tinê nikare vî meselê da bin vî barê da derkevî ji bo wê bi wekî sûçdarekî ne bi rast e hindekî bi sûç avat bin ser vê meselê çawa ew sûç çi ne mesela geleke wî meselê wî maddeyê bibîne ew madde aslında wî bi ser sûçê ve dibe ne sûçdar e paqij e û ciwan ew zarok paqij e ew barekî wisa barekî giran e geleke ew nexşê em hemî hevrava bikin ne bihêlin ser wan tinê ev mesele ne meselekî tenduristî tinê jî وقتی هم وقت تندرستی تنی میزنی بکن آبار کفته سر شخصیتی سر کسایتی اما وقتی هم مثلا که وقت جواکی میزنی بکن آبار باره محمیانه وقتی من لحاجی آخفین یا جی والمیکروفونک دا جهه که آخفی آخفاندن قدیا مثلا ما خلاص نبا او وقت ریسه که هم چقدر ریسه نمی پیشوه بچن جارنا نمی کم کون جارنا نمی غلطی بکن سروی نقشه لیدی ساجه ام خود دور نخین بچونکه امزانن که ev mesele vakti kete nava civake ki da vek kuşağı ken meze bikin en hindik ev xebat rojava ma da belki îro em lezgînît için ama em hêza xwe nexin en hindik em 15 sal ser vî meselê her tim hişyar bin her tim serpiyan bin her tim baxin û ser kêmaniya wê em çawa bikin em ser vî bifikrin. Başê em dixebatin wê de serkeftinê dixwazin spas dikin. Em spas dikin ka we demekî wiha damen û mexanî ziman ji bo we serkeftin ji me hemyan em bêjin çünkü ev karê me hemyan e em bawerin em ê ser bikevin. Nal Amedê û her wiha li gelek bajarê dinyê welat bikaranîna madeyê hişbir pir zêde bûye û di rast rewşeka xeternak de disekine ji bo vê divê çi were kirin? Ez Kirmanciya te baş fehm nakim heger ji bona mesela vê uyuşturîciyê be Diyarbekirê ji bo Diyarbekir ji bo Amedê millet gencê me gelek tevî zehîrlemîş dibin em dixwaze yanî genç dev ji vê zehîrê û vê esrarê eroînê vê hane dev jê berdin gencê me ji xwe karkî daha baş bike îşkî daha baş bike fehm dike hem ji bo xwe bixebitin hem ji bo welat bixebitin em vêya dixwazin wallah ji bo gencê me. Belê çi bar dikeve ser milê malbatê divê mijarê de ji bo ciwan nekevne vê rewşeyê. Ji bona genç nekeve ancak devlet îca çer bike hikûmet yani devlet em diye hikûmeta ana gerek iş zêde bike fehm dike iş zêde bike ji bona genç ji xwe herkes îşkî karkê bikin ki nekevî îşa kar û îş nemaye fehm dike genç mecburen dikevî vê riya xerab vê riya uyuşturîcî û îşkiyê îşkî nemaye çi başka ew te qehwa rûdinî li qehwê rûdinî îş tu nevê çer bike pere tu nevê çer bike mecburen têke vî îş têke vê riya xerab ji ber wî awî dî gerek hikûmet ji van genca re cê îş çêke cê kar çêke ew zwanî zanim wala. Baş em spas dikin ji were sağ. Ez dikim. Merheba ji were. Merhaba Seçava Bremen. Valla Wek hûn jî dizanin li Amedê bikaranîna tiryakê hem temeneyek hetiye hem jî pir belav bûye û xetereyek pir mezin derketiye holê hûn li ser vê wek şêniyekî bajêr çi difikirin?
Valla pır zede bir ya devlet gerek ilgilenmiş be ama devlet zede van genç mence mara zede okna kan ilgilenmiş ne yapın. Devlet kötü almış yani baya zede bu nevrem. Yani viyaj ortaya rakın ne pırtışki baş bu. Jibili saziyan ez bawarım hinekî berpisyarî dikeve ser malbatan jî malbat divê çipkin divê rewşê de. Malbat ayıcı malbat gelen ki sahiplenmiş fin gede o tiqat bikin. Luan cevap ecim gerek yani liser wan hinki baskı bikin yani gedemede çevre wan ortama wan. Eviyet ve evet sorumluluk evet keve malbat at keve malbat jî bu gede ana jî de xebera de bava jî inki tebiki ne ki inki ve sosyal medya inki van tip mesaj ev bine bu an ne karne ama rasti bejim. Belê temaşevan hêja anaha li cem me yek ji komên alîgiriyên Amedsporê hevalê me welat li cem me ye. Ew bixwe jî wek komên alîgir li hemberî bikaranîna tiryakê li hember vê rewşa xetere xebatên li hember vê yekê dimeşînin û bixêr hatin. Sağ nava xêrê da min jî bixêr hatin. Sağ olun spas. Wek hûn jî dizanin li Amedê her ku roj diçe xetere zêde dibe û temenê bikaranîna madeyên hişbir piçûk dibe. Heya zarokên pir piçûk kêm dibe yani. Hûn vêya çawa dinirxînin? Niha ji şerê taybet hetana sed sala da li van dora gelekî pir kêmasî çêbûn. Ji ber vî kêmasiyê niha ciwanên ku nav me da jî nav gelê me da jî pirekê me wan henda kir. Ji ber wî vî hişyariyê em dixwazin îro vî destpêka jiyanekî rast em biçînin. Dibekî îro tiştekî rast were holê em ê nava wî tevlibûnê de her carî em ê bisekinin. Îro jî heval bangehovan kirin gotin bi ser uyuşturucu madde û fuş û wan qirêjbûnê dinê em ê dest bi çalekî bikin. Em jî gel wek gelê Amedê em ê çi ji destê me were em ê bi wan re hem fikriyata xwe hem jî cîgirtina xwe em ê rê bigirin. Belê. Li gor te wek ciwanekî yanî ciwanek çima dest bi madeyên hişbir dike? Niha ji xwe şerê dijî sed sala derbas dibe û şer ji ber ne ji Kurda ne bi Tirka. Bi her du aliya jî de şer bi her du aliya jî nat çawa bêjim qazanîşkirinê. Îro jî vî şerê da dibînin ki gel bêxwedî ma bi vî şerê da gel bêkes ma her du biryar xwe bûn evê gel nav da van çeteyê hov jiyana qirêj dest pê kirin xweyna zelal têr nebûn hên jî dixwin hewîn jî zanin nava vî diroyê da jî di kesê me li Batî kentê bi ver ser çetaya van ser hovîtiya da qirêj rehmet kirin. Em dixwazin ki van mirana çê nebin, em dixwazin ki van kuştina çê nebin, em çiqa karibin destê me de were em ê xwe bigirin pêşiya wan em ê vana biqebidîn. Belê saet xweş yanî we behsa wir em jûr berdewam bikin. Ez bawerim hûn û gelek sazî û dezgehê din her wiha platforma şiyar be bi hevkarî û nobedên li parka jî didin meşandin we da meşandin ez bawerim. Behsa vê jî dikarin bikin xebatên çi rengî tên meşandin? Herêna heval xebatê me xebatê welatparêzî ye. Yani em ku ji gu ser vî erdê jiyanekî rast çiqa bînin holê em dibin ji ber wî rê bigirin. Îro jî mesela pêşiya wî da Walîya Amedê dest bi tişkî gotinekê got. Evî gotina wî jî ji ber vî sürecê de dilşikandî bû. Niha em dixwastin ki zimanê aşitî xeber bidane. Aşitî nebû, şaşitî bû jê ra qey dibim. Ez nedixwastim bî zimanê xeber dana, ez dixwastim bira gelê ciwanê ew jî banga wan go bidana wek qoletîfekî bi gel re rê bigirtana. Îro şerîtekê behs kir, got şerîta me rêyekî tenê ye, paş wî da jî gotinekî rastî giran got. Eva süreç vî gotina giran ranake çû sebeba wî jî
اوی شریطه تا چقدر راست نه ایرو شریطه تا میزه دکم شریطه تا ریکن نراسته برمدا از میزه دکم نوچه تجی وی شریطه دانه نوچه تجی هر گوشه ده هر مال محلکی دا بعض شرکتی وی بعض شبکه وی نه مثلا از وی شرکتی قبول نکم از نخوازم تو وری سر شریکا میجی ورم مرن سر شریکا پیغمبر ورم مرن سر شریکا خدا ورم سر هر شریکا قرآن رو پر قرآن جیوه کن کیش شریک راسته برام سر وی شریکه دا در باس بن اما فکریات دانه ایرو گلک جوان ما حوال مظلوم به حوال فرقان به حوال اجار به خاتم بنچاوه و بنچاو دا جیاتم هر سه اولین ده بحث کری ده چالاکیال همبر تریاکیال پارقه ده از بار ماتن گرتنه مویا جیوه کن بحث بکن تماشاوان مجبر کنه های دارن اره وان حوالا جی دین بیرانی وان ریا وان جی کیف خوشم او دروشه که راستی بردوام کرن ام جی ویره دا ام هر آلیه دا ام جی بگرن نها حوال مظلوم دوغان حوال هجر و حوال فرقان هر سه حوال جی ایرو نه حتی هنا بدل پاکجی بدل خوشی کوک ام سر ولات پارزی خو آمده ام ری بگرن ری خوشی پاکج بکن ری خو اوها ری کی دوره هزار مگد خوازه ام هین مگنا کی ناوتن مگو ام پاکجی دست بکن امش پاکجی دست به محلا خو کر دست بر کولانا خو کر هنا مدن مگناوت وی مگدا برمدا پیشا صد چیز میشکرن و گوتنی وانو پراتیک وان هفدو ناگره اجبر ویجی گل ویادا اگو دبه چاوا بیجم دانی دبه آشتی کی سازی ببه او وی آشتیه ببه گلو وی آشتیه سبرو آنه آشتی بو گل هاتن ایدناش اروپای هاتن او وی جیانه قبول بکن و قبول نکن او یعنی تبیجی بیا قبول بکن بسر ویدا جیانا او بمشینن اجی زانم و جی زانن خوش زان دولتی بش برازانه به کسی که ویژیانی قبول نکه. یعنی وقت وجیانی زمان دوی پیشی ام جخوا دست بکن ام نل بندواریا آلیکاریات کسی بن هلبت اوجی حوجنه جوی گوتنه دمام دست بکن دوی وقت جوان وقت جواک ام چه بکن جیرو شونده ام خباتن چوا بمشینن جبوک و ام وی خطره دسری دا آمد دورج کردستان راکن دوی ام چه بکن؟ نه آواز جبره دا حتی انا گوتنه مپرن اما راستی ام گوتنه راست بگرم پیش آخوه کی خبردان می میزه دکن امون خبردان خوش گودار دکن باش گودار دکن راست گودار دکن ام بسر وی دا جیانا خو شوپینن جبروی ایرو آمده اوه کی سورنا کی پرمزنه و گرین که پرگرانه جبرما جبوما آستنگ نه یعنی ام هر حالی دست مدا چوبر ام خوب بدم پیشی و حواله ماجی استاد فکرن نهاد خوازم گله آمده گشی بر دریای خوب براشیار ببن بشی نوا قهوه خدا براشیار ببن گشی بن نوا قرمه خدا شیار ببن شیاربون او یعنی رابون او ایرو حتی وارم کارن خبر بدن جی اما حتی وارم کارن گوتن راست جی خبر بدن اما ما تشکینه کریزه ویشال فهماوی تشتیتنه ام دخوازم برادنگ مهره گله آمده توایی چونکه اساسا ام سدی نوت قوه تمام گرتن سر پشت خو ام سدی 6 نه سدی 30 نه سدی 10 نه اما ایرو وی دسپیکا وی دروشامه نه توایی توپلم ویدا ortak fikrin و جبروی از دخوازم سیویل قرم پارتی ایکو کی yerel ایدا سردایه برا او دستیودا چته زیادتن برا بکن وان دنیجی از دنگ خوب بان دکم قلا رحمه خواده دکن و برحمانی جیانا خود دست به نکه از قلا وانجی بکم برا او جیورن هم دخوازم توایی گلم دست به وی جیانا راست بکن جیان به توایی خوش دبه به براتی خوش دبه و ایرو ام ناو خدا شرکی قریش دست به بکن سه ایرو دی ساوان سقطی اوی دست به بکن ام نخوازم ویا ببه ایجا جبروی ام بانگا ما تف گله آمده و ام زانی که ایرو آمد پاقش به سری پاشی کردستان تفک پاقش ببه پاشی ترکیه ویجه پاقش ببه ام فکری آوان برا بخواشی بن برا بباشی بن ورم برا سلاسه چاوا اما فکر آوان آگر ببه و اوجی برازانه بن ام دولاوی آگره ام گوونده بگرن ام بیجن قول حواله کی تو
بله تماشاوان هجا آنها جی ام ناوندا شورمندی و پروردهی یا تریاکی یا شهرداری باجار مزنن حواله لقمان الجمعه او جی دوی قادده خباتان دمشینه جاردن بخیراتن برنامه از گلک سپاس دکم هون هر هبم سرچواراتنه یعنی ام دسری ده دخوازن دم وی بپرسن دما ام لباجار آمده دنرن باجار کی متروپول روشا بکارانینا تریاکی بندواری ماده ده چه روشه تاسته ده براستی ام تکارن تشتکی وهانی ببیجن در حقی ویانی دل پری سازین فرمی آن سیویل همو پری جراویت یا خفتن لسر دانه یا که زاروک چند سالیه دست بیتکن آن چقاس کس بکارتینن چقاس کس بکارناین آن جیجن چقاس پرن میر چقاس پرن در حقی ویاده دانه پرسین وری چنه براستیم وری که ساخلم ام بیجن تک لیکولینه که باش لآمده پرتنه بری سامره لباغلار لارغانی لفرقینی هنک لیکولینا کر لیوانا مرون کاره ببیجه آن اف آنجی ام بیجن خباطه دولت شعالی کتن مشاندن جعلی تندورستی آن جعلی لشکره ده تشتی کتن هموان وریا لازم بگیجن هفدو هفدانه بگیجن هفدو لوی گوری مرب کار به تشکیب بیجه جوی بونه دسته مده دانه کی وساب سری خود ساخلم باش تنه امتکارم ببیجن لی پرسکریکه کی گلک مزنه و یا پرسکریکا آمده تنینینه همو گردونی همو دنیای ده پرسکریکه کی وهانی هی اللي مخابن در دور ما الولايات كردها برج لفيدي برزيدتر دقوم خصوصي جيل آمده جو كي تقول جي متروبولا و السيرفراليستيك جي برزيدتين استاندن نفوسي فيدري جي برزيدية مرة ولد نرى و امبيجن قريز زي برزيدل آمده چيدبن وكي باندمي برياوي دیسا وقتی زکی شر زکی سوری آن تشتید نکا اف عرض هیچ دیسا گلک تشتید بن دقوم من آمده وانجی دده زیده کرن و طبیعش عالی و که تجی حوجه مروج بیرانه کج عالی آبوری دجی روش بروش پرسکری که خلقی زیده دبن عالی آبوری ده کس نکار خوب پیش بخه جیانا خوب بردوام بکه وانا حموجی دبن سبب مخابن که تریاک وره بکار آنین و دیسالدنی ریج عالی پرورده دجی کماسی روش بروش خاص که بریم بحث آبوری کر پرورده جی هر دو تکلید نواده پرزیده تدنی ری کسی کج عالی آبوری ده نباشن زاروکی واجی زو دبج دبستانا برددن زاروکی زو دبج دبستانا برددن مخابن اوجی روکی زودتر بتریا که راه دون ناز دکن ایجا من کارم بیا بیشم پرسکری که زاروکا و خورتایه ایرو دیو باوی مزن خودی زاروکا تمنی وقت نریش سالی جهنه 15 سالی 20 سالی جی او تمن دو هره لجلك زيدي امتكارن بيجن وحوجيك وحمو قلب هفدور السري خباتك يجي بمشينه روشه قوسا جي هي كسي از ببيجم ترياك بكارتينه و دخوازه جويه كي بفلت خلاص ببه قالك جارج بركو هم خصوشتار دمينه هم جي شرم دكه نكاره خوبيگي هنا و هزه بخوره نابينه خوبيگي جين بيونديدار جبو ويا دويچ بكرن يعني از ببیجم روشک نرمال از بارم او کس ساده بینه لیج بو ویا در باس بکد دوی چوره کرن براستی ویانه پرسکری که ما همو گل ام بخوجی و سازیم فرمیجی دیدبیجنی اتیکت کیم با وداتینن به کسی که ماده بکارتینن به همدو که کتیج گو خوش شرم دکن خصوصدار حس دکن جبر ویانه جی آلیکاری ناستینن لی آلیکاریا پروفسیونلی پرجارا تشتکی گلی کی هری گرینگ اوه لازمه آلیکاری کی پروفسیونلی بستینن ایجا امتکارن چه بیجن حوجه ام و در دور مالبات همو گل ویانه بعلمه دسپیک راسته هل بجارتن بی اراده بزانینه جارا بزانینه جی لی پرجارا یعنی دو دريده امتکارن بیجن اراده کی هیه لی کسی کی کد دست بتریاکی کر او ایجی کد تام علماندن بدن ام بیجن لاش تام هیم بوبه هات به پیگرتن اوی ماده ایری اف نخوشینه که تی حسباندن نخوشینا میجی چوا ایرو ام بیجن کلمه کت چاوی مده درباس چاوی ما به چاوی ما خوین جیوره امی راون هرم بجیش کی
وی قادیجی آنم بیشن درانی ما خویم ببم هرن آنم بیشن بدنم تشتکیلی که بم هرن بجیش جبو تریاکی جی حوجه ام بزن من نخوشینه کی میجیه و لوی گوریه ام به نورمالیته نیز ببن و ام کسی که مادب کارتینجی اتیکتا واو دانینن مخابن وکی که مگوش ساج علی سازی فرمیده جی دادی کسی که مادب کارتینن دترسن که هر نالی کاری بگرن دبیجنوی سجلا ما خراب بم سبیرون کارن لجی که خباته کی بمشین حوجه ام پیشیل وانه وکا بگرن ام بزن بن بوابدن حس کرن که تداوی کی بستینن بر باشبونی به هرن اوی سبیرون نین اتیکت کرن و اموی دلیل و وکن که بزن بن پرسکریکت پیشاوده نه روزه چتر و رونایل پیشاوانه لازمه نیشی وابدن که ام بوا ندن حس کرن ندن نشاندن مخابن اوی پرکس خصوصدار حس که چقدر خصوصدار حس که اوی شرم بکه بیجه ناوی مداری ناوی مالباتا مداری و خوب پاش بخه و روزی بر خراب بونی و چه براستی ام ببیجن کسی که تریاکی بکارتینه باش بو و وگری آجیانا خواه آسایی لی جبو جاردن دست به ری نکه دوی چوره کرن او کس او هم دهلا کس ده هم دهلا جواکی ده دوی چورن کرن جبو جاردن نکه و ری براستی اف تشتی کتا بحث کرد تشتی گله گرنگه پریجارم به کساراجی که ام دخبتن ام دبیجن دفجه بردان تشتكي هريب قيمته لا تشكي جويب قيمته چه هي ديسا دست بينك كير يعني كنت ديسا دست بيبكي برسكريك تو ديسا فتقارة سري جا أرمان جامع حمية كسي كنت دفجه برده كنت ديسا دست بينك أرمان جامع ويدري جوي بونيجي جبو كسي كو بكارتينن اتكارم فياني ببيجم جبو كنت ديسا دست بينك بشتي كون بيجن تداوي بو بشتگريكي بپروفيسيونالي گلك گرينگم پروفسیونال مرو علی کاری بستینه نه او کستنی حوجه مالباتشی پشتگیری بستینه چما ام بیجن او کس دی باوه آن خورده کیه پشتی تداوی بو و گریا مالد ام بیجن کسی کد نیکا کدکشینه آنجا دسکی مالد شر و پفچون هیه هر رو آن ام بیجن علی آبوری ده پرسگریک هنه وانا حمود دیسا به حمد او کس ودگرینه ویداره آنجی مالبات ام بیجن خورد پرسکری که کدنی کادر خسته نلسر تریاکی تنهر ترابو مثلا تریاکی جل روی وی خسته گوته تشخو مروه کی و هانی جوی بونه لازمه آلیکاری کی پروفسیونلی ورستندن دوی قسمه دجی یعنی خباته کو امجد ماشین کسی کو شکدری جی بستین حوجه وی دریه المالبات جل شخص جی بگرن چوا لازم جاره کی پرسکری کی وانی دناو تریاکی به دور تشتکی نکا کو پرسکری کی درکت مرم نبیجش خود مروه کی و هایش خود تریاکی دکشینی مرد دیسا در نخ پیشی تشتکی وی بیره لازم حوجه خوشو دری دور بخه حوجتی کی دیسا مازن وقت وای والا نمینه بیان الپریجاره هم دبیجن کسی کو تداوی بون ایری باش بو کو دیسا دست بینه که لازم وقت خو پریجه تجکه ام بیجن حوجه بخبته برا بخبته برا وقتی وی والا نسکن راحت ببه زاروکه وقتی وی بتشتکی دنیکه ام بیجن با اتولیه کی جالی هنری داد به جالی چام داد به هنگ تشتی نمره بده پیشی کو به مشغول ببه و وقتی وی والا چه نبه مالبات حوجه پشتگیری بده وی شخصی و جواک جی حوجه پشتگیری بده که مثلا خود کسی خودی کارن هم بیشن خودی فابریکه نه آنجید نکا حوجه وابستین کار کو بنا بکارون جیانا خو بدومین و کو دیسا و نگرن دست پیکاوی مسئله باشه امجی سپاس دکن خباتن وده جهرو با سرکفتنه دارن گلک سپاس ملاوی آوا از هیوید کم از تخوازن داوی ده تشتکی و هانی بیجم یعنی ام دخبتن قاده ده گلک کس دخبته و هر کسی گوتنه کی وی هیل سروی مسئله لی حوجه ام حمو به دور ببن یک ایرو آمده جی گلک پلاتفورم سروی آوای آبابون و تکوشینه کی لودره تیمشاندن لی حوجه ام حمو به دوره ام نویجن زاروکی هنکی دنای برای هنکی دنای ام بزن بموانا حمو گلی منه خوشکو بری منه زاروکی منه باوو برای منه و ام به دوره تکوشینه کی بدن نشاندن ام به دوره رابن ام به دوره شیار ببن و ام به دوره تکوشینه کی بکن از باورم ام بسر کفن
بله تماشاوان هجا ایروجی ام گیشتن داویا برنامه خو مجارا برنامه ما یا ایرو بندواریا ماده و روشا ماده هشبر ین لآمد و کردستان بو لسر و مجاره هم ام بگر آخفین هم جی ام سازین کل همبر و خباتان تکوشین دنمشاندن آخفین و معانی پیشبریوه اما برنامه خلور بقدینن حیا برنامه اکدن بمینن خوشیه ده دن باش